Iyang hukat sa lilyamenko ay chingal sa karatan kapung o wow pan sa machel coach kay poni ponurok sokon ponpeyu pachawan woniki isoko likan ko nanalang ko onan kanikan ay chingal wow chororong kapnan win ponpey karyawan kapna Speaker kay sa Kevin Pompey State Legislature o yung amuson ko at ako Senate kan chorus Wong son ko pong labalab o yung amuson ko pong kan chorus Samariti o susta kan chorus nan palian momotso chia o government o pachuan woniki chuan way unsa. Yet sok mache Rongen Rahnwet chiyo sok mamayil son baba Fraulein Frederick maban pachuan bakita hau taban rong pukaj. Hirokayo ye sawas sang government and Wayne Japan ang sakos municipal government. Rong sang Takasalelia Press. Ambassador and Wayne Japan, His Excellency Nobuo Kagomiya, Pachang Labalapan Officer Wayne Sakos, Pachuan Eopan the signing ceremony eo Murin Sawas sa Niyat, Favorituao Pariagdri sa Puno. Mech ang Sailan Pachutan Sawas the Brand eo, Maban Sawas Aleta Excavator, Maban Sawasa, Wiyawatan Alakan. Kasarawach Pachuan Poita was on Willamalaman Council kan and Wayne Sakos. The council chambers ni Opus Wayne Sakos. Sawas Wach Pachpachad Wanchala, Tuanan Walagit Limokki. Wade dito sang government and Wayne Japan, Pan Apalkawait and Palio Makin Sawaski project kan Makin Kamawi, the Oneta Apalban Aramas. MC and Kasarawach Pachuan Misawas watch via eo kasalapan oramaneo mabachuan poitar Pinlian sa watch akalal sansan and minimin nan pungan wariao yay government and Wayne Japan o government and Wayne Sakas Mauyan talaga sampal ang kairtan way o melen panuya sa waslap eo ang John Way. Chief Magistrate, the Honorable Stanley Ernest, Wiya Chingal Kapung ang Government and Wayne Japan o Chowekan Puego Sawas Lapwach Pan Inanen Sawas Orain and Saweo. Bachuan Tawla o Bachuan Maalinanan kasampal ang kairtan way eo Puyayi Mawya Sawasapan Panaykan Pan Inanen Sawas Sawas sa business kan Pan alada aceh kaklala wasa kasampal kan marasang imonwani o imon school kan tani government office kan. Yay irasan salbukach maalatar inangan alantan tupsawan tatak tamen tagatak an sawaswaj mayay excavator. Chief Ernest Bachuan metupsawan tatak waj pan tatak nakanaynay o ansaw kan makonaho. Project Watch Pan Kalautela Minimin Mamiyaya Nan Pungan Way Watch. Ambassador Kakumiya Pachuan Wia Chingal Sagaratan Kapung o Pachuan Kasalatan Kasampalpan Kasarang Watch Niya Pachuan Chiwatan o Waliantor Government and Wayne Japan. Niya Pachuan Kasalatan na Project Watch Kasanti Anapali Alaltan Excavator Puenkag sawas ang kamaulan alap o alasop kanan wen sakos. Bachuan kasik me project watch pan wia kamau eo ang mamauran naramas. Kamangay sailak and chanmurakan pan sawas ang musigan tupso o menel pan sawas ang sailak ang imon muni o imon school kan. Wen Japan o evisan bachuan chapiatar minimin watch o chuch panar One sampar kay samalang. Minimin, mamen Japan kan pachuan, kisuna. Wiya kasalabanan Wayne Japan uchuchla, kay tek ang kachasawas kan mapitata chamoni. Ap apel pachuan tawla nan palikan mapansawas ang mamaur an aramas nan rinakan,
Pachang Rasanmo Naramas, Obil Apoltan Kit Tasaminkan. Speaker and Sagos Municipal Council kay Sakeo, the Honorable Perez Amarich, Pil Pachuan Pachong, Hoya Chungal Kapung Melen on Government and Wayne Chaban, Puerto the Nation Mesansan, Naban Sawas Nan Palikan Melel Al, Kapay, Magalakal, Melel, Mamaura Narams. Hirakariao, Yay Swearing Ceremony and PUC o PHCP Board. Ni February ay saksilu karyag 3 sa Puno, Kasarawi and Kaulan Puka, Pachuan Wiyawi ni conference room la, may bache option kap na, pay labalang point ponpe. Kasarawat siya taglagay sa palmensang o Mr. Denson David, tapos madalanim, may bachuan wiya MC, Takalwa program which o bachuan wiya, sakaratan kasamasang, pan kukuranarag soko, and ponpeyo, Puerto program which siya bachuanin lang, bachuan kasamo kachti the bachuan Rahnwet, Kapna and Wayne Ponpe, the Honorable Stevenson A. Joseph, Korean Kapna, the Honorable Harleen S. Mofuk, Chairman and Health, Non-Momot and Legislature, the Honorable Shelton Ned, Hiraiko, Mepankachin, the Bachuan Kaula, Sakmaray, the Raj Ngalwarak, o Panaynay, Mepachang, Port and PUC, o PHCP, CO and PUC, Chingal Management, o Staff Koros Mepachang, o Koros, Mayang Pachang, Kasarawian Kaulan, Pukawach. Mr. Patterson Shed, Mawia Chief of Staff and Opson Kopna, Mabachuan Patan Kabagapan Rachingatan and Kasarawach. Taulanan program niya sa Karateo, Misang Karyawan Kopna, the Honorable Harleen S. Mofik, Unanachingal Sarata, Apachuan Posa, an o Kopna and Win Ponpe, Arachingal Kapung, Melen Ong Irailko, Mepacho, Poran Pachuan Kaula, o Ang Pugon Port, Hong Ponpe Utilities Corporation PUC, o Ponpe Healthcare Plan, the PHCP. Habachuan Tawala Bachuan, Mel Pugon Port, Yay Puko Kasampaleo, Poyay Port, Makan Kalwa Tatok, and Organization Kan Makan Mio Port, Tabulkaukaway, Management and Datangkan, Puerto Changaway and Tatok and Kapmao, o Itawin, Kosanatan Tatok. Murin sa karatawat siya ay Kaula and Puko ang nominee kan and Port and Ponpe Utilities Corporation PUC, May Mr. Anthony John, Mr. Joseph Felix Jr., o Mr. Gardner Edgar. O Kopna Joseph Mabachuan Patar Kaula and Puko ang Pilipilipukach. Kaula and Puko Pilpachuan Miyawi ang nominee Riaman, Mechang Port and Ponpe Healthcare Plan, PHCP, o Kopna Joseph Mabachuan Patar Kaulawach ang Mr. Paulino Rosario, Nanmatawanitek Nunch, o Mr. Herbert Albert, Monsak Cronan Letar. Pachitan certificate ang Port Kapukash Pachuan Miyawi sang Kopna Joseph o Karyawan Kopna Mofik. Sagrata Choro Reo Pachuan Miyawi sang Waliapan Legislative, Yay the Honorable Shelton T. Ned, Nanachingal Sagrata Pachuan Achingal Kapung, Hong Kopna o Karyawan Kopna, Puakiligilik Mayra Pachuan ang Pilipilpukach, Pachuan Kapung ang Legislature kay Sakeo and Wayne Ponpe, Puaki confirmation that kamanamanlan ususapkach. Habachuan tawla o kabungki il ang kawait panan itita pukach sang legislative o executive me kasarawi pa san Rahnwet ap melen kapungang anila puaki sang karos sapalma ichachain ang kasandikan. Sakaratan kawait Pachuan Miyawi sang Kapna and Wayne Ponpe, the Honorable Stevenson A. Joseph, Oyech Me Pachuan, Nanachungal Sakaratan. Kailangan ng commuters. Itungal Sakaratan Kapun, wow, katalabas pa sa ng Kapun sa masang coach. Sa pulmasay Kapun lang, at political provision lang.
Meron sa bulong mag-sapis. No. Nagajin basan po sa bulong nag-paksyo. Ini kecil saya. Sementara saya cuma. Ini bisa masuk. Baca itu. Kecil. Bisa punya mata. Siapa sih orang yang? Baca itu ya kan siapa punya masalah. Negara itu Rongen Rahnwet ini konya. Kau lakukan, kau sarau. Itu kalau sekarang tahan kayak pun dipakai oleh korupsi. Kau lakukan. Pacoon mo ako sa pulmar. Angal lang ko lang. Pulmar lang ng critical person. Bela lang kaki ito sa karataan mo lang pa. Kung sa. Pacoon mo ako ito. Sa pulmama, orang kan niya. Dahil yung mentor wawa chong. Manakap ko yung piliyang pacoon na liti. Kaya mo. O pagdangal pacuan. Inuwan totoo. Mentor wawat melolong. Pagkakaroon ko si sa pagmachay. Wala ka may kinapapali kasi yung pag-ibigyan di uwi pacuan mo di so pag-ibigyan sa pag-ibigyan Cabinet member kan Pamusi. Lalu wow, ang dito ka Senator na Chairman and Committee person mo. Ichingal ka po and dito ka legislature. Wala ka ng pramay. Kaya kaya may kasinaan. Ichingal Pilipin. O kachinok ko ka na language. Kaya nga. Kita naman kayo ulaw yung pagkamera after the PUC, Business Corporation, at that sa apis yung ukuta, anso yung bachelaro, papaliya yung pumpay para na Rahnwet, yung takan, ray nung katok, sabi kakadlangan. Ayan, so man. Yay, si Shubukap, Senator Wing Punpay, o ime, natararenta, si Yo Anson, sumasaman. Kasan na ito, konsep to. Kaparo-paro ko, may Anson mata ka, konsep to. Di mag-aareta kasi yung pagtan, kamanamantan, Rongen Rahnwet. Kung kumuhan kamanamantan, may paman, kasi naman, may alakaw na Rahnwet, katuan kaw na. Memberture yaman niya. Ano? Kaya kasi naman na siya. Iyayira. Court and PUC kapag ulaw yara siya. Puko. Ni posen ko siya. Uy kamay lang nagtatawa pa. Kapag siya. Ichiwal ka po pa ang Puran Moon Shop. Hindi ka rin. So siya na nakawawa. Filmen Burmak dari orang kata cuma wow kan. Kajian sekarang itu masih saya kalau tahu. Saya Filipin में ngai karyawan ka pinayo biyan. Legislature kamel na on Fort West. Tayo uya wala ka corruption ka. Katuan na puin yung pangalan sumasa layo Senator na kacanawin ko. Magmangi. Layo Senator na sa patuan palapit pa na. Masakalatan. Kaya man chapter ranchi palapit ko patuturin. Tapi na tamang chay buyo niya. Chay mo kitla. Ngayon mo kin, ay maawag magmapa. Ako po ito siya ako. Siya, napandi, totoo ko at lumuman, kita na ramas. Ni, etan, check masker, amoriyalit. Harap eh. Gusto man totoo ko at puro, o, Jai Puru Daje, Amadana Division.
Kahit din tatawag na ngayon. Kung dyan kaan siyong medal court, siya po mamay po ko. May kaan siya siya, kapinak. O legislature. Kaway tata. Yan mo man program mo dyan, para kapil pa dyan. Tatamuli. Tatalumbo. Kaya siya kasi yawon daw mo na kami. Rimay pa dyan ka pa no. Design and program which men po na siya ki. Kaya to na. Ina. Pagawan. Sa teta. Kaway tata. Unan siya ang wiyala ko siya. Open nansi yang open legislature kamanata wanuni yo kachore. Awiyawi yata ba. Ariyo itual tapos amre. Kaso patawag niya tama word. Wala siya si chakawi. Yang mo program siya. Chakawi. Yang melen niya kan chakawi ang tapos. Sa saksya then ponte pausi. So much social ability. The moment overall objective and updates. Pero mga ibaan, kadyan, panangamayan po, sa tibaan ka kita chakawin mo. Kung tahan sa bahan puy-puy ako sa akin. Harap mo, kanyan sa bahan puy, kaya sa bahan ka gan, kacuwan ka tamang tamo ko naman uyaw ko ka, kakelay di na chakawin ang program. Kareta, Chairman, kung puparapot, ay Chief of Staff, patsyan na rin ang na sa bahan kacuwan, kakakita, kayo sa bilang po, ito katarati ko yan suma. Pero patsyan rin na tamin kamaliman tao, Rekak Shanti, maglugay yung sumpal mo, sa ilang kupureta, one-muni yung panapanin. Cooperation kaptsyan nga na. Kung yung may maban, andeta, isimaban, katsyan nga program. May maban, katsyan kawin, kapinak, legislature na. Dari, cuma yung kapit, kung kita tahu pati yun. Pero minsan pun macam program lab me, kan jaga kapacapat, apa sih mapapali yang macam. Pero uya bento tahu me pacuan nanti yung kawit, yang ay senator na chairman. Challenge kita program watch, umum, kaca program ni. Aniya siya magkaya yung program na siya napali kaya nagkasiya para lang di usi kailangan pero ka na nga naman ito sa pagmanjulot siya sa bato sa pana pagkairo nila taga-sipil fish pump I5 and so sa pachuan tayo po patama naman sa ininin po na ito kita always worry lang. Ay chongal kap, ay kita tahu po ita. Ay magiging kasong Rahnwet, kahit kachkiya kaula, sa kacuwan witness siya kaula. O chay kachiniutan, o apali ito taong dami ko na kaus. Alangan rule na ito, pero malaga pong PUC o kaus. Ralari siya. Murin sa karatawach, Mr. Joseph Felix Jr. Bachuan Williante Israel Port Can and PUC o Bachuan Aray Chingal Kapangla Pagkalagaligan Puka Me Executive o Legislative Bachuan ang Israel ko Me Bachuan Air Kaulan Pukan Port of Directors and PUC Pagka Pukawaj So Chabangay Apraban Bachuan Wia Aray Chingal Kap Chorus Pairay Lente Kasola Pa Legalip Mamia Monsak Ronan Letao, Kochiam Nan Sabol Mamasan and Kapung, O Kochin Waliantier, Iraiko, Makochki Tabachuan, Pukon Port and PHCP. Nan Sabol Mamasan, Akachin Kapunggiam, Kapnan Win Ponpei, O Kariaman Kapna, Pagaligalip, O Kobarabor, Memia, Maalayanger Arakakan Pilibilta, O yung Port Member, Hong Port Cup, O Kasampan, Yay Port, and PhonePay Healthcare Plan. Akachin masani mesocha meko chepan kakan saksakar kian sawach puakin yarapan pachlangayer nan arap ko apan mia
mepan kag sakarki ong chonwen. An sawach kakung chon mepan kag masanin. Masanwach mekam sakalar kasarawi en kaulan pukon ranwach. Kalanganin ko por koras may komet siya utaban sa kumache Rongen Rahnwet. Pachiwan dukulugay siya kuprakan in kachin sa Valley Radio Physics Age. Ang rong kabukan mepan kanin pachoto mo. Kalanganin ko por koras o kasaleria may ko.